Lo mkhankaso we-1 Billion Rising uthi kufanele ukuthi bomake basahlonyeliswa bakhuliswa kuke amabhizinisi baphinde futhi bahlonyeliswe ngokufundiswa kabanzi ngawo umkhankaso noma kumthethosisekelo welive leSwatini. Kanti lo mkhankaso we-1 Billion Rising bokwathi ulapha enkundleni eMadlangembisi ngaphansi kwendzawo yaseSihoye. Lapho khona bokwathi kuhlanganise bona bomake lababitana noma bayo inhlangano lethi asisebenze bomake ubafundisa kabanzi ngawo umthethosisekelo welive leSwatini. Baphinde futhi babahlomelisa nangayo imali yokuchuba yona ngebhizinisi yabo lapho khona labo make bafuya dona ingulube. Lokubhekekile ukuthi leyo nzuzo bayisebenzise ekutheni bathuthukise impilo yabo nemindeni yabo. Bomake baniketwe khona imali yokuthi bakhona ukucala ibhizinisi bomake bentata ingulube. Lesikujabula ngabo njengoba bakhuluma nabo litawuncipha naleli zinga lekuhlukubetana lamakhaya kufake ekhatsi nakona lokho ukuthi kube bede nje kudla emndenini batawusitakala kakhulu bomake. Bebafundza nangendlela kulamalanga sikhuluma ngana ngomthethosisekelo ukuthi balati phela lelungelo labo bomake banalo lilungelo naleli lungelo nje lokuthi silingane ngekwemisebenzi ngisho nangekwetepolitiki ngisho nakhona lokuthi bomake babe nawo umhlaba lapho khona batawukhona bomake ukuthi batilimele bente imisebenzi. Una yenkundla yakhona eMadlangembisi kubonge kakhulu kubo baka-1 Billion Rising nakubo baka-MTN ngokuhlomelisa labomake ngayo le mali lengaka 10,000 emalangeni waveta ukuthi lokho kutawenda ukuthi kunciphe kuhlukubetana emakhaya njengoba bomake siwatakwati ukuthi batimele bacale wona emabhizinisi abo. Ukhulisa lonke lihlobo lomuntu ekhaya make konke ekhaya ngiyona mbotho lekuyona yona ekhaya. So kuze sikhone ulandzela indvo lengiyebo make nangabe ngikhuthena ibamba kahle 1 Billion Rising wabona kukuhle uyawukhanza ukuthi so niqhasa ngalokukhulu kunaloko lokukhona namuhla ukhulu kwaloko kutawenda ukuthi nawe uma ukwadi ukuthi ungabe sobacela njalo baba. Siyabonga nje kakhulu sesiseti kwakhe siyathembisa ukuthi angeke simjaphise ngamanje imali lekhishwe nge-MTN angeke size sidlale ngayo itawufika nani ehokweni ndobona ndawukhanza sisebenza sibonga nje kakhulu. Bika kwenza bente emsakati uchanile Moswati kubika Gary Carlos ngisezihoye.